invite all of us to bow our heads in prayer. Almighty and ever-living God, we are eternally grateful for the many blessings endowed upon us today, thus enabling us to respond and fulfill all our responsibilities at school, home, and the working places. As we gather tonight to celebrate life, talents, and gifts, we are mindful of those people behind the scene who work tirelessly and generously to prepare the occasion for tonight. The officers of His Majesty's Armed Forces, the police force, the experts from overseas, who have walked the extra mile and traveled in part of tonight's occasion. As St. Augustine once stated, the one who sings and plays music prays twice. It is with that mindset, Lord, that we embrace and cherish the opportunity to promote the musical talents of our students, to bear quality, Rotoya de Lama and in Pope. Kapayaan papalangan kuliah rupain manawa batok manawa rupain kau polisi kau ini punya ramah kau ini musik penulis kelas dan manawa kalau kita mau avio kalau jadi hanya alam untuk ini ramai lagi aku boleh dapat begini waktu Yesus Kristus Allah kata Nabi. Amin. Polisi malu api tu mau tokon di mai di ayah aku atau luar tu tali ni tu pandau di Kalasa.
e foki ke nai a piako, whaifo, kau whaiako, kuleako, kulisa fōu, e foki ki he whaifo, kau whaiako, kau wihi o kulistonga, e foki ki he kau whaiako, kau wihi o kulistainanga, e foki ki he whaifo, e moe kau whaiako, kau wihi o tō hai suru, kau nā heni koe kau, e ni pape o e asiako, te foki ki he whaifo, kau whaiako, kau wihi o kulistainanga. E te foki mātua kau whanau, kau wāi, kau whakataki e whiakini, i he whakalanga a kehe koe, o whotutuku, e he whakataki, o e ngā hiki koe, ngā hiki o tātia te au e tanetaki ne ngā tōru o tōru, i he pōkoe. E leo koe e tātou heni ngā hiki te teke tō anu, ka o tāutore o stūri te tau heni o, i whakakata o tamina a kehe koe, i ka pātoro a nini te tau whānau. Nā peke ane ki he, ona koe nora ko hai o hika o whaida e nani, ka ne whahanga i te kupi, e ngā tāua o nini te whaida e te kama koe ni me hora ko simi sāna te. E koia o mai meki, whatomia makehi ko ni a te au, e ko whaka whangari a te e tau kesto ona ko ni, ko pepe i lava mai ko iana, ko pepe te manuake e taimi, o manaki e lava mai, a koe palestiniano e koe unawea koe sasasilanai, e kau te tā menana puloka, ko ne lava mai pehe taimi, ko ia ko taitaile re koe, e kau te tā menana puloka, ko whawhonga i kotoa peha e ngā hifi e pōni, ngā loa, ngā veni te pere mo whaka ngā katoa ngāki i te tūna, ka ko ke tuko e taimi, ko i koe mau inga kia te koe, ai tale ni, hifi, hiva, mo hifi palasa o e tau whānau, pe whoke pōpō ka tātu ko whai e kau polisi ia mo e hifi ai tau mani konua, ka kapea mo kua, ka tuko mo taimi, poni mai te a ho, whalapulai, ma whanau, ma mea kona, i he nanene na hima koe. Tonight I would like to represent our guest of honor, Reverend Dr. Melania Loka, the President of Education of the Free Western Church Education System, the leaders of both bands, the police band, and also the Royal Corps of Musicians tonight. Both their band leaders and also the schools who are here tonight. For all College, Tonga College, Kaiuru College, Tonga High School, and Queenstown College. Their band masters, their teachers, and some principals are here. School leaders and also parents and all of you who are here with us tonight to welcome and to thank Mr. David Brenner and also Mr. Andrew and Mrs. Bronwyn Leach, who have been coming for years to help develop and promote the special talents of our students in Tonga, in singing and also in the dance band. So I would like to represent the Principals Association of the secondary schools to say thank you and to say how much we appreciate your time and your expenses to travel all the way here to Tonga every year and maybe a few times a year to be with us like tonight. So we hope
you enjoy your time here. I know you have been helping our brass bands in the last 3 days, and tonight we are here to show and to appreciate what you have taught our students and our band masters and our young people in the schools to develop this very special talent for our Tongan students here in music, in singing, and in brass band. So, I welcome you all and thank you for being here. We hope that you we all enjoy tonight, and when our guests of honor leave this place in Tonga, they feel fulfilled and refreshed and thankful to God that they are here. Although it was planned, but now the planning and our dream comes true tonight. So enjoy tonight. Thank you very much.
Sai, pemahaman ke pai ke kostai dulu, tapi ke kau pia kato. Ai, pakai pia pun de boli, papo meto, de pia matanga, de bufaria de boli. O papai ke yo hoan, ai, tano tali biti pun de fanau, popo ko tau, tekno na kali biti, katai mi na awan de ko semua. Tapor ke mana ka pas-pas ya tahu. Saya malu, kai pidi, kau buat di kursi bersama deh. Kau malu si kakak itu kami pulang lagi pun, begini berpulih. Kali ini kalau kita tahu, kami mengambil, tahu popo, tanpa kami. Oh ya, misalnya kamu tahu ni mau pulang lagi, kita buat. Saya mau baiki baiki kita kau ni, ikut kau, kau pakai dia boleh, malu.
Rồi, Kepala ini saya bersama dia, tapi kepala kalau orang wah pergi kulit tapi koyak Vivia, kalau Vivia makanan hidup tadi ini pun kepala ini kepala Vivia itu betul. Kapan pasti dia harus bersama dia. Saya berharap ini bahagian dari ini kita berharap kita bahagian ini kita akan lebih mengenai bagi orang orang yang bersih, hidup berpokok pada ramai orangที่yang berdiri kau berpokok kepada kalau di macam apa kau nafsu, tapi kita bukan polisi, hebol. Saya malam, aku katakan pas itu lagi, di Fatata atau ada film bagi pembuat polisi, kita takkan dia tetap boleh dulu, kalau tangan kasar
po ni ko David Brent. E no paha pa tu a pasto ni ko malo.
Saya mahu bahawa buat boleh berfasilitas oleh petang katanya dia mesti ada untuk kau ada
Pemaloan tu yang mungkin dia akan orang lagi atau lagi.
Eso lo puede llevar a la malo ahí. Aku main harap berhubung
Encore bien faire pour les chers de vous, comme nous l'avons dit, nous l'avons été de Kita kaya niya ay sa akin, may ipanaw ko ito. Ikaw ay tinulong solo tayo kumaya.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Como no me fa che da aquí dopo che ho fatto musica e con la Valeria di dai ho fatto con la mano di Italia no è che Mata masih kita tahu apa ini, dia yang apa yang tahu, aku juga sila perlu apa yang aku yang faham, aku kerja apa kerja apa, kamu ni buat itu buat itu apa, kerja mana aku, lalu.
Saya malo que misi ada matua, dia pernah dia ini bawa main di bawah orang ini malo aku beragam itu dia keluaran dia kerja dan malo be kapana kawif ai jadi itu pun kau kita parno tapi kerja kapau orang. Bagaimana kalau pakai lepas tetap kalau jawab ini tapi kau ini mata maka ada apa tidak mengalami ya pokoknya ini adalah susah ini berapa baik apa kata kalau
kai waro, o mai ki o se ka mai e ka pini o malo wa ki ai o ki ni o wa ni ka o ki ai ka ko ka ni o ni dan ba ni ko ki na ko ni ko ka ni o ka o ka ko ma ko ni Kita betul banget. Wilayah Apple kalah lagi foto tu. Ini dia polisi tadi kawan si kawan boleh guna pen itu pun di mana Mr. David Brenda. The people here, Mr. and Mrs. Leach, bahwa kita ada tu. Kau leo, kau hiba, kau berapa kaya, kau mentari ini pakai, kau kioman, mereka hiba, kau hiba ini diai, bebek kau hiba, kau listonga, aku malu tonga. Colistai dulu, boleh colistai forward, bahaya colistai selalu. Lagi masa mabalau ia ketua untuk hak ia ke akiona. Kebaya ofa makai ko ke obai mai fatau, ngah ya ko ana, ketua be, ko malu dulu ia au. Di pon pakai foki muik kan polisi kan malifon kita ya tu pe foki ke fai ngamali apa lang ko kagoy tali apa fungai ba kau tali kita, bagi ketik mantul kau kuliah, boy kau faya, isti orang yang kau anak, kau tu kita anak pulau, kau kita yang tu itu, apa tu dia, apa tu iko, apa tu sekolah lagi kau tali kita, bagi minister, Palestina sih. Ya, itu we pray, Lord, for our guests tonight from overseas. This is their this speech, for the tents, for the wind, for the willingness to be us these 3 days to make sure that our students, the future of the brass band and music do their best, not only to make us happy and laugh and enjoy it, but to glorify your holy name. As they leave this country, Lord, be with them, be with their families, and be with their mission wherever they are. Your dua, your Lord, your Lord, Lord, Ati, malu di motor ko kasi nata kami. Howat wai te itu patoran kita edit bukuan kita mau kanau hilolodohan paanakan anjing ini tegak. Thank you, Lord. And praise the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us tonight and forevermore. Amen.
a mo me a wa